Birababaje kandi biteye agahinda. Aya makuru ni ay'incamugongo, aya makuru yarijije abantu benshi cyane, abandi bifata ku munwa. Ni inkuru mbi, ni inkuru yarijije abanyarwanda benshi cyane, ni inkuru yahamuye benshi, abandi barwara imitima. Iyi nkuru ibereye mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare, mu kagari ka Gasarenda, habereye amahano. Ibyarijije abaturage benshi cyane, bamwe bava mu byabo, abandi bararira, abandi bagwa igihumure. Ntakirutimana Jean Paul yishe umwana we w'imyaka 13, yica umugore we uri mu kigero cy'imyaka 36, abica urupfu rubi cyane. Uyu Ntakirutimana yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ariko iyi nkuru abaturage bayumvise barahamuka, abandi bararira. Ntakirutimana yishe umugore wiwe amukubise umupanga ku izosi, umugore ava amaraso paka apfuye, dore ko uyu mwana we bamukubise ibuye ryo mu mutwe, nawe bikarangira apfuye urupfu rubi cyane, dore ko bagerageje kubajyana kwa muganga, bapfiriye mu nzira bari kujya kwa muganga kubera kubura amaraso. Uyu mugore n'uyu mwana bapfiriye mu nzira. Ntakirutimana yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Ni mu gihe abaturage babonye bino bavuga yuko uyu mugabo ari inyamaswa, bavuga yuko uyu mugabo ari sekibi, bavuga yuko uyu mugabo ndetse ntabwo akwiye kuba muri sosiyete nyarwanda. Abaturage bamusabiye nawe igifungo cya burundu cyangwa bamukatire urwo gupfa nk'uko nawe yishe abandi akabica urupfu rubi cyane. Ubugenzacyaha RIB bwateye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo kwica umwana we ndetse akica n'umugore we. Uyu Ntakirutimana yagerageje kurwanya inzego zishinzwe umutekano, bahita bamwambika amapingu, gusa ntago bigize bamurasa. Kubw'amahirwe yarwanyije inzego z'umutekano, zirangije zimwambura umupanga yari afite, bahita bamujyana kumufunga. Ntakirutimana rero ubu ngubu akurikiranweho ibyaha bisanga bibiri: kurwanya inzego z'umutekano no kwica umugore we akica n'umwana we. Ni agahinda gakomeye cyane, birababaje kandi biteye agahinda. Iyi nkuru ni incamugongo, iyi nkuru yarijije benshi, iyi nkuru yahamuye benshi, iyi nkuru yatumye benshi bava mu byabo, abandi bagira ubwoba, dore ko bamwe mu bakobwa batarashaka abagabo bavuga yuko ngo nta cyiza cyo gushaka umugabo, kubera ko ngo n'abashakanye ngo zirara zishya. Rero bamwe batuye muri kano karere ka Nyamagabe, umurenge wa Tare, batangiye guhahamuka, bavuga yuko bamwe batazigera bashaka bitewe n'ibyo bagenda babona bibera mu ngo. Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Masaka, habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo w'imyaka 42 y'amavuko, bamwita Joseph, yasambanyije inka magingo aya ngaya. Igitsina cya Joseph cyabyimbye, ubu tuvugana ari ku bitaro bya Masaka, niho ari kwitabwaho n'abaganga. Uyu Ntakirutimana Joseph yasambanyije inka ku itariki zisanga 20 z'ukwezi kwa kane, nibwo yasambanyije iyi nka, ariko baje kumujyana mu bitaro uno munsi yabyimbye igitsina, dore ko ibi ngibi byatangajwe n'ikinyamakuru gitara inkuru umunsi ku munsi cyitwa Umuseke. Iyi nkuru rero turayikesha Umuseke. Umunyamakuru w'Umuseke yanditse agira ati: mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Masaka, umugabo yasambanyije inka abyimba igitsina hafi yo kuhaburira ubuzima. Uyu mugabo rero yasambanyije inka ku itariki zisanga 20 z'ukwezi kwa kane, asambanya inka, ariko rwihishwa biza kugaragara bigiye ku karubanda. Kugeza amagingo aya ngaya rero uyu mugabo arembeye mu bitaro bya Masaka. Birababaje kandi biteye agahinda. Abaturage bavuga yuko abantu babaye inyamaswa, aho kugira ngo bakore ibintu by'abantu bazima basigaye bakora ibintu by'ubunyamaswa. Uyu mugabo rero ngo niwe warwishigishiye nta rusome, ariko amakuru yahise yandikwa ako kanya. Bavuze ko uyu mugabo ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bitaza kurangira ahaburiye ubuzima, cyangwa bikarangira atongeye gutera akabariro, ugasanga udusabo tw'intanga turangiritse, bityo ari gukurikiranwa kwa muganga, bari kumwitaho kugira ngo bamuvure. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ntibirwa bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma rero mwumva mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nibwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe. Nawe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezweho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Tugiye kugaruka mu makuru avurwa hano mu mujyi wa Kigali ku itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Turaza kugaruka no ku itangazo rya RURA ku bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli, ibiciro bishya. Turongera tuze kugaruka ku yandi makuru ari kuvurwa mu
burasirazuba bwa Kongo, aho M23 irimo irasubira inyuma, awutuci yagiye ifata twose yaturekuye. Ibi nabyo turaza kubigarukaho n'andi makuru menshi turi buze kugarukaho mu kanya. Nukureho urushinge ko n'umuyoboro wawe, koko iyi niyo channel wakumviraho amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze